Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Sakbay na kablaawan ken pagyamanan da kayo manen ang supporters mi iti dayto at channel Jor Drama Tips TV iti drama tayo unay daytan kaka. Agyaman kami unay kada kayo papagayam. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapauluan. Ang pagbabalik ti pakasaritaan ni Nana Trisyang. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Asino nga taday ta sumungad a babae ang nagsikse ti panagkawkaws na. Pitis magtibado na. Kimkimpet iti bagina. Sa nakakalugong iti kalugong ti Mapanag Beach. So sana makita ti rupa na. Kasla na balkot asuman, ngem in fairness, sikse. Oray lagdalo-dalo yun ti buksit na. Ay, kasta ti kayat ko, tuladik tuman. Alya, bakit? Inot man na inarumswa, ti sana nasaya at kanaga. Awagan kansan iti ang pagbabalik. Nagsublima na di ugalim amaday. Anya? Wan, bakay? Ang pagbabalik ng ugali mo amaday. Ay nalakay. Kasla dinak am-amaw. Nini kita kasla paspasikatan nak. Ay, agatap ka manay. Madiday ta nga ugalay. Madilaw laang mo ta? Amin laki di mo ta natingnay ko kadilawang. Didilawan mo't naman. Agdisinti ka mamat. Nadisinti mo ti panagkawkaws-kaw? Nagititig-tig na imaw ti kayat ko asawan. Kasta mo't ti panagsasaom. Awan pa'y kadisi-disintem agtig-tig na ka nagsasaom. Ay nabinong sa anak a plastik. Nganya tipod na kinataok iso ti parangkaw. Unay daytan kaka. Apay, agin mimikiak. Ay, saan, Mike? Kunting disintilaan ko maamot bakal. Ay na, jak maanusan ti kasta. Malaos ti sida abadeken no kasta. Ay, una daytan kaka. Tisik siya babae itay, nagsardag. Kat intuloy ng tinagna, agturungan dita. Na, apay ngay adito'y titurungan na. Kaslay gaggagara na pa iti panagpalayog ti patong na. Paspasik siya na kan samat. Babaim samat. Dayta ka man ang Trisyang. Managatap ka talaga. Ikataman ti kasta nga ugalim. Ay nalagay. Masapol anasiputak. Tanusaan maisukatak. Oh, naidaytan ka. Hello, everyone. Sino ka?
Siyak ni Cory ninong. Ti anak yu iti kasar. Na. Ay na. Nagsiksika mo itong balasang ka. Ay, agmano ka nga ro din adarasam. Ay na. Simampot ka magaya. Mananagapoy di abroad. Ay na, overexcited kayo, mat. Unay daytan kaka. Ay na, nabayag ako na nakasangpot dito Pilipinas from Saudi. Nagigyanam ngay nga road. Ija Saudi pun. Naangaw ka talaga ako, re. Imayak tanadamag ko nga drama yun ijay YouTube. Maudin day tapag sasaritaan tayo. Agi inilo tayo pa. Ay kan agpipinadamag tayo pa, Ay, oo na. Kay, kumusta mo't nga nila kay Mau? Awan day jayan. Insukat na kon. Saus. Bad news ang road. Ang day takin na siksim, insuka na ka. Makasuya ka no ti tabak. Agdalo-dalo yun ka no ti bilbil kan buksit ko. Amangan mat no, bambantayam latan ti kaldiro yaw. Amangan no, ayuyang mo ti kusina yaw. Naimas ka na ti pampanangan mo, balasang ka. Ay, nasan tayo na pagsaritaan day taninong? Sexy siguro, jay nangisukatan na kun kanya. Aywan awan bilbil na kun basit ti buksit na. Ngem kaslapag hangeran ti abaga na. Ay unay daytan kaka. Abaga, apag hangeran? Awan nga minlasag na. Pasig atulang. Di masaktan ka no madong parmaw. Nasakit mutkit no may dongpar ka iti tulang. Agam no tabati pa kay dong param ay kasla kudson Di nangarod kayat ti kudson, tulang ti kayat daydi lakay ko. Daydi ko lang. Apay natayag. Daydi ko tawan kami mutten iti agdama. Daydi na palabasin tayan ayat mi. Pinagbalin na kun nga ex na. Ay. Piman ka balasang ka. Kay kayat kulaangan nga insukat nak. Ngam tay pagbalinin nak akatultulang. Tapno lang sumeksiak. Ay, ure awan. Jak kayat tagbalin nakaununog ti abaga na. Mabalin pagparabawan ititlog. Jak kayat tagbalin aruting. Ano mabadwanan? Kasla day tay pagbugaw ti bilit iti taltalon. Jak kayat tagbalin bambanti. Dati iskirikraw nadat sa Ingles. Wag. Unay daytang kaka. Kasjay, tinangisukatan na kanya. Nagkas ang mutan tigasat mabalasang ka. Saan anakas ang ninong? Ta nawaya akon. Kan agbalinak mutin nga artista iti radyo, kan YouTube. Apay, adamutin drama production mau. Day tati imayak ninang, tamakisosyo aken ka. Ay no bankrupt ti negosyo Ay, sarding ulat. Awanan ti pangswildom ka nagiti. Ay, saan aparikot day ninang. Uray siya kung ti Mang Finance. Tapno siya tagbali na producer ti drama production nyo. Mo, kunam abalasang ka. Diyak kaya ta may raman tinagan ko dita. Sa limit mutak ti reputasyon ka. Ay nagsasao ka mo. Kasla adadayaw mo. Kasla mo la sindikaton tinigosyok adraman og sasao ka. Salbag ka mo. Anya? Isubleyo tinegosyo yu adrama, nanang? Ta finansan ni Kore nga anak mi iti kasar. Kasla ison ti akin negosyo. Ta iso tinagpuunan. Ay saan? Bagik day ta. Puunan laeng ti ipabulod na. Saan, nanang? Ni Cory ti akin negosyo. Iso ti akin production ta kwartana ti agandar. Ipasa na laeng ken ka.
Kalpasan na, ipasammet kadagiti dramatista. No awan itad na, awan mo't ti pagsweldom. Unay daytan nga bagbagam, Sandra. Madidayta ang negosyo, nanang. Binabagtit. Saan na binabagtet? Inaartista dayto ang negosyo. Sumikatak. Ammum ti frame. Frame. Dayaw. Fame, nanang. Saan a frame? Ay nanang. Ti title ti dramam ket, ang pagbabalik ng agraraman. Ay, joke lang, nanang. Romel Barok, isuro nakman no kasano ti ang panawagan. Kasta yan tay. Example. Kahit kuman ngay pakamaw ang mapukpukaw ti aso may, kahit no asino ti makakita, isubliyo di ti balay may. Wano Ay saan ipakamuyo. akasta apay ang mapukpukaw ngay nga aso ngay ti bagak. Panawagan ko na kayo mo. Example nga ron. Wano kastilangan. May tabon ni Lolo May itong Sabado. Pizza Ay saan 27. akasta Maday. Anya aya panawagan ti kaya tiyantay. Daytay kastoy kuma, daytay ngay. Agkasapulan kami ti dramatista, makabail nga drama. Agtawon iti 18 nga agpangataw, kasjay. Amo yung matgaya man tay. Agdamag kayo pala. Hanggang pilyan niyong tiyalaan niyo. Tapno agklik ti drama niyo. Ay, awan lat ammo kaon. Dayta kinapray ni Antiyo at Tricia. Saan na kaya ti masapawan? Pilin naman na nagite agkikinoto di tarubayan. Kas kada agkamkammal ti tukak. Kanagalala ti bukbukaeg. Kas kada tumutong egg. Nagita ti dramatista. Ay, binong! Inayabang ka aya, nga umay manglilibog iti saritaan. Aglisi ka man. Tawon ti may tulong mo dito yung negosyo, abang unak manan. Na. Amo yun day. Nasaysayat mo't lang no da kritiko yaw. Ta paka-improvean ti negosyo reta. No awan mang dilaw iti kamali, wano bidot. Sana mornos. Kan awan mo't aasensuan. Ngamin, saan kan amakaalis iti bidot ngayan mo? Kaya't nasawan, kastam latan. O, naidaytan ka. Sa dino ka na iti radio station ni Nana Triciang. Awan ti radio station na. YouTube, tada. Sa dinaw tayo ti YouTube na. Iti tangatang iti ere. On the air, no ma-uploadan. Anyat sa sawam. Ay aguray ka man. Saan tang agkinkinnaawatan Anya ayat igagaram. Umayak kumagaply nga drama. Ta nangagaw di panawagan yaw. Nagkasapulan kayaw iti dramatista. Amom tag drama. Amok Sige nga Nalalaingak ng sika tasyak ti akin drama iti sapsapulam. Ay, da kayo gayam ni Nana Triciang. Madam Triciang kunam. Ay, sumrega karon nga drama, madam. Oray siya ko ti pagbalinan niyo nga stuntman. Kabaalak ti agsirko-sirko. Pang-aksyon star ti kayat kau aparte. Kansa kong tinarito ng iti drama, madam. Ay saan mabalin siyak ti narrator wenno announcer ta nalalaingak ng sika. Aguray ka man. Amam, diyak kaya ti tao nalalaingam siyak. Iso dinak diktaran Na, Siyak ti madam iti dayto production. Siyak ti manager. Siyak ti coordinator. Siyak ti dramatista. Siyak... siyakin kayo, may Manutawon mo? ag 60 ako intun rabi Apay ngintun rabi ipay ngay.
rabi ngamin, hindi na yan nakak. Ay, unay daytan kaka. Ang ladingitek saan ka naawat? Na, apay ngay, di mo pa'y nakita ti panagak aksyon ko, kinadngan na kon. Ipakitak diti sang wanam ti aksyon ko, tapno mamati ka, abagay ko ti aksyon ni Star. Ang tamlinga. Ay, anay ka! Anay! Nakugtara mong tingiw-ngiw ko, jablo ka! Ipilit mong tumad! Kat saan ka nga ron mabalin nga awatan, talakay kan! Nagalas kayo matan. Apay nga ron si Kangay. Bakit ka man? Mistake kan tay. Anya ti mistake. Di panawagan nyo ka 18 years old na bab. Kung ayaw mo't kami. Di mo timbaga ang 18 to 59 years old. Wan mat gamin nanang. Ado ti kapalpakan nyo. Di yu gayam kayat ti senior citizen. Ngam di yu mat dinakamat iti panawagan nyo. Kan maysa, uray da kayo kat senior citizen kayo mat. Unfair kayo nanang. Maditi kasta akababalin. Unfair a boss. Naglastog dayjay nga aplikante. Husto lang nanang, tagpada kayo mat. Anya? Di yu kayat tilastog? Saan kayo agpakalastog? Ti kayat nyo ngamin kat da kayo latan ti maymayat. Gusto ka, anak. Si kalaeng tidenggan ken kabutang tainam. Isu asigay. Sermonam. Tapno mapong iladagas tinagtubo manan asara na. Nakibiyang manan tay nalaeng. Daytan kaka. Sandra, insan. Ang drama kamot kami nang tapno adda kaduada. Saan mabalin taadupay ti Jack na ikukuan a bakes? Bakes ataraken dagiti babaknang. Dakkel ti sweldok ijay. Apay, anak. Kaya maun apang bakes ka lang. Anya? Guys, ag-recording tayaw. Mala, agpila kayo ditaw. Tapno nakasagana kayo asumublat iti banyaw. Ay, stay recording room. Apay. Agitod kayo iti relief goods nanang. Tanakapila mo't dagito'y tattao. Ay, saan? Anya ngay nga rod. Agpila da di tabanyo nga umisbo. Saan apagisbuan dita? Pag-recordingan may tanaariwawa dito'y ruar. Pag-recordingan nyo day tabanyo? Tagtagari ka di anak. Sige, umunag kan ka. Tatenglet to'y ruangan ti banyo tanay maik ikat ngamen. Just kick it di. Kagap-gapudan samot anak higapas. Kada nagkamal ijay karayan. Nay, adda pa'y kagap-gapuna anapan naglako iti sida. Lola, sagmamano talakom asida. Saan kun nga ilako da ito'y basyang? Iyawid kun asidamin numalpas ti recording may. Unay daytan kaka. Apay, entrisado kayo pa'y lang nga agdrama, Lola? Wala ba siyang? Kaya't kumatamang nagtiboses ko iti radyo. Ay nanang unfair kayo talaga. Di yu inawat dayjay 60 years old, alakay. Ngam, inawat yu daytoy 80 years old, abakat?
Demon dildilawen, tasukik dayta ije sidaan, nakaparparabor, ado asida ti iliblibri na kanyak. Anya? Malag drama kan kaka. Ay, buludim to eglas kaun. Tawan mo't makitak ngayon tugot mo nga eglas. Napigsa ti matak. Oray iti kasipngetan kat makita. Kitaak man day ta iskripyo? Ha? Handwritten mat? Jaske. Basaak man? Close open parenthesis. Moaning. Day tala ang mutgayam. Awan mo't ti ibagam. Sige Lola, denggak man ti panagdrama yo? Moaning! Moaning! Saan ay director kayo, nanang? Nikure, ti pinagbalin ko a direktor, tada utang ko na. Ang awan ita ata na pa nagbuya iti basketball. Unay daytan kaka. Di nasamot ammo ti trabaho na kas director. Kita amot ani Lola ta isuruyo. Idadrama na muton jay instruction. Unay daytan kaka. Apay, ada ka malit? Ti kayat asawon day ta instruction a morning. Kat agasog kayo, tamatmatay kayo. Saan nyo nga ibasa day ta morning? No diket ibagbaga na dita nga agasog kayo. Just ke a klase day tuyan. Ay, awan mabangkrap manan iti may kadwa adaras. Mabangkrap ka no. Ure puutan niya, ti sao. Ay sus, umikata lang yun na. Mabangkrap ho. Bajak to, marigat to. Ay, abay ngay. Madamati recording, ag-walk out kayo mo time. Jablo kayaw. Nana, isubli yun, timpabulod ko apuunan. Saan kayo pa yun nga awagan itininang? Sinankwansit kayo mat. Eh, kwa, balasang ko. Saan kumamot akasta, Ay, kuwa, balasan ka. Saan kumamot akasta? Saan ka maprosesyonan? Ipilit mo tabagim ako nakit saan mo matakaya. Lok-lokom lati para dengeg mo. Ha? Lukluk ko na, ninong? Kay bagbaga na ijay announcing na akay kayat kanaw na itag dengdengag tikiot abosis na. Just kay tagayam inimbinito na laang tagijay ngayong pagbaga na. Ngawra awan mo tinang ipagbaka. Diya kaya tikasta, nana. Mananggundaway kayo? Ala, isubli yun ti kwartak. Tano saan? Kasuan kayo iti estafa. Ay, saan ka di mo't abalasan ko? Itrabaho aklaangan umayak ag katulong ije balayaw. Uray trabaho ka amin daan. Ikwits kaon iti uray manu atawan. Aging ga iti mapakawanak. Kan aging ga ama ikwits ko ti utang ko. Pudpud nun day tao, apa nagbabawek. Patsindak kuma, apa nga asiyaw, da kayo amin, patsindak ka di Ay, jak kayaten ti agpabigbeg, jak kayaten ti sumikat. Ay, jak kayaten. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Ang pagbabalik, ti pakasaritaan ni Nana Trisyang. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka, adoy dagtinakam, iti daytoy pakasaritaan. Jocelyn Oblero, iti papel a Nana Trisyang ken Cory. Ray Madulay, iti papel a Sandra ken Lola. Triple R, iti papel a Binong, Romel ken Dadumapay.
Bueno, padaanan dagiti sumarsarunupay pakasaritan amay tampok met lang ditoy. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.